Good morning. Ngasi rules ki reading hapetang yeminar se ko haji rules ki habadi symbol ki ko ado ngi gi sum aina symbol toy se kai gino ham da symbol se hai tar akoina si se akoina tarot da su chap manana aham bada prediction gi oina adumai toy ko haji rules da sum hapetang haji akoina likon toroga yeng ba khot pasu leina ko haji samna habada akoigi mete gi oiro natraga haji hindu gi ke leina ko adumba ken astrology gumba ko maina toro yeng basu leina ko rules through some sidana mo kamai to hai northern european country ko haji sina akoina first century gumba hai tare first century AD sugumba matam da sine ba haji keno ma tawrom dai da hai tare thaba ma chalam dai da hai pet yeng ba sum ngasi gi na daw yeng ba hai ba ne marom da di adu dana haji rules reading su hai petang adum follow to way ko akoina sum ngasi noma gi hai petang akoina daily card message da ina channel amada hapa du maina haji sida su chap manana hai tar ngasi gi hai petang wakhan do khatang kra muto khatang leina ko nungai ba natraga khatang alert oina chatpa khotpa adum bagi da maktani ko ina sida rules gi happy se me adu sida group 1 group 2 ena no ti khai do ko group 1 group 2 de number 1 or number 2 ko haidi ai na he pamjaba keno do adumai to rago endorse ko haidi group 1 or group 2 ko group 1 group 2 sida gi haidi sida gi adum sum ha petang yeng da video symbol ani ko tho ga ni ko enu ti to ri se ko adu symbol number 1 dana haidi sida thamme ko sigi symbol se lere ko aduga symbol number 2 dana sida lere ko haidi number 1 khan ba ngai na sida lere number 2 khan ba ngai na sida lere ko ahambagi symbol se hadi kana ba oina oibodo ngasi se hadi kana ba ni khangde natraga hadi aingonda kenoma phangja ba harsni ko reward habagi atradi hadi prize phongbani khangde aina tawlugo thabak tu gi oina prize phongbo oiro natraga wakhanju nungai gani ko yamna shanti oina leibodo ngasi se hadi wakhanju nungai ba adugi peaceful oina leiba yamna happy oina leiba numit kum adumaina oigani ko aduga amana hadi aina je haigu ngasai aina tawgi reward phongba hai je aina nomjagi ba aina tawjagi ba adugi thabak tu dagi hadi fruitful oiba result kumba lakpa khotpane bse lai se ko adu ahambagi rules ki keno se hadi kona yamna positive oina lobi be ai ko ngasi tawruba kholuba khoding makta aido daw ya gani habagi keno maga wakalona maga yumdagi dumaina thopi ba khopi be ai ko first ki rules ki meaning gi sina hairaga de anishuba se f se f man base ani yaw bane khoi rules ta ko smaina chingkhat pa ma ko duna haidi fi hu ana ko sisina khoi ansu sen hai ba khoi ko symbol da ga de symbol gi maming loi lei ko adu aina maming di so pan re ko nongta only just symbol sidang choose to one hai ra ko sidana amu lei se ko haidi khoi na ngasi se haidi signal ma lak pa hai tar ko signal haidi aina taw bagi taw thaba ma taw ge har ga di adu gi lambi ma kai ma lak pa har sini ko lambi ma lak pa aina taw do se kai no hai bagi na ga chamam na me na khala se tar ga di vision ma kari ma fazana lak pa ko haidi knowledge ama kari ama haidi fazana aina tawge haina khaliba pot se ko adugi clarity ama kai ama lakani ko ado sida leina ko clarity se nahangai lakta na lera me na khala se hadi shorna masa mathanda ko aigi matam yora kan dum haidi clear ohen bodo pot sing se ko ado sida lera ko ani shuba gi rules ki meaning ko ado sida lera ngasi gi na haidi symbol gi reading so ma'am thank you